o hwe di ampo Nyankopon enen so ehunu ye mobo ye ntiri pagyafoɔ bempempen so odin ya beduro nie ene se ya kan bom se busua ba ko Bible so mo hwe ne fe ye se nuanom tefa ko wasomdwe mu awie nso ya tena ase na mmem se wo a wo hwe me no so no wo so aye krado esan se de onyame ne ye di ne yie no bisuso saa no ne wo nso edi ne yie nti se eda na se ne ebo na bodini ne ye tontom no ne ye hoahoa no ne ye hye na ne onyamo a na ono kuto no ose na wo fata nti awie ka me ho ne kan che Awurade se Awurade ye da wase wo ban bo wa ye mu hie wo hu mobro che se wo do bibia aye yi ni shiranka Awurade din da ye da wase Yesu na ene ya matena asi ene mo ma me nya easy ohwe just mo check me ana mo check me na me we give me mama nhira color party o color party o laba wo we ma this week ma share red ma share green ma share white ma share black ma share blue and the blue na me dey be it ma share ni nyina bi and the blue yi and the ochina no pa ke Nyankopon ye yadom no hu ye mobo a ye ginamu ewo eye Legon Botanical Gardens eho ene ye de color party family Adom FM family color party no ye de ebrem nti mo ho si ma hye wig na ase kire eno no mo ma me na ye nua ba ma adwo ase ma adwo Nhira FM wan wo de eye obra kogu na ye de aseda na kese nso ma me ma efi eni Kumasi team ni nyina Nhira team ni nyina ye ma mu nyina emo eni adwuma ewie wonyame ncha ya de me say ensam a wo me he na me pese me di ho nkom no brabo mu nsamo everyday life issues family issues lifestyle issues thoughts oni pasani wo fa dwene ye ne nyoma ni nyina bi wo me enemi nkom twetwe mu na special ntino ene ye since ni bi no ami ahwe and then you go straight to the point na answer na no me introduce me resource persons and I'm a guest me introduce wo mu wia ye betwe won ketewa bi ni abaye bape na enkomo no edida na proso na ye ma me prophetess Mrs. Nhira Jules Wallace ma Pacho what to say Everybody Nhira me hu me mobo me ka color party anu aje so olabawo it's not china de nyame ye yadoma ye Legon Botanical Gardens na yakoji ani ma peke babo am peke babo bi beba ho live band so be wo ho ne nya sam but so person betime jollof kakra fifia ba ne edeko okay oba ne we jollof na go fa kwa we ke babo fancy dokon be fancy dokon na ni chine ye le fancy dokon na graven o fancy ye besi ayin wala mpa no ma chi wiwiru ma papa na chi mama come dim sincerely color party Sabo ma Prophet Glover abrantie so no na pacho what to say akase na Adom nim se wo mase sabe akono shewaba programming ti nyame Nhira wate nyame Nhira nso nyame Nhira pa se me frem aya modi nidie eto nidie so na mo ba me ye adwuma me kwa me ntimi nye eno ntino and the Priscilla Anaman ababa waso no ba akopɛ ono na ina wo ye quantum kra one oginem as producer director de ma eye eme awia yi Priscilla Nyankopɔn wo Nhira ate amen na on your kese normal a good husband, a husband that fears God and loves God, amen. A husband who will love you for who you are, amen. Ate nyame omboa ebi wo ha Portia wo ha osmosis mo nyina Daniel mo sound light set MCR4 ye twa ho ne abasisi ayeba e beto akomo Adom for ye mamu nyina akwa ba bio e de ba eye fa ho Nto Nipa so edwumadie so na ensemfo bi ho ne mpesa ye bisa ho asam na ye hwe oberima eye wasade se ubo wo yire akonhoma
Emma wo yire ne mofra wo fie no ensa kɔ ano ana so se enye by force ne kwan so no eso berima wo ma komode oba ne mofra wo fie ana se sa wo hwa minta ma kyerwa wie ne sika kakra minta o ma kyerwa wie because come this sister no but me so me question ba ko ne say kyerwa se wo kunu me kwam de wa krono no any solution to abrabo na wo kunu e do na mu nana. Do you have to be stealing? Krono no any solution and e kwa foforo bi wo wa anka wo betimi afa so. Now they are solve sa kwan na wo kunu e do na so no. Say minta na ma na yiri na ne kromfo ana na yiri na oye pel kakra dada. Ema. Pacho we die. Your first topic me hwese ne ubesi na wachire mu achire. Okay. Makwe Eradi nshira wo. Amen. Na onye okesie. Amen. No nshira mo so amohwe ye. Na tini say ye wo mema bi wo wonsa ye din. POP kra ye mere. Sa. Ene no mo say din pa. Ye wo mema bi wo wonsa ye din. Na mema ye omunim omoye ye fan say accountant no. Accountant for no. Omunsamo ye nsa ye din. Accountant for ni bi we dey maka Dr. Boama enu bi Dr. Boama o ma se be hu na yeso Doctor Boama ye chia o sa accountant for no na o chata dia na je se wa chata so ade o chata dia na som na se kura na kwata ya somo nti mmemme bi wo su enu wo ban ne wa ware bone ne ti bone a wone wo yere ne wo bate na ma oba no ono so ye too sure ko ba ma ne say no so ye too sure no de dey se trouser the same wa odecha shirt the same wa color party tra mu share wo ya to me go ase lego bo tell so God too sure no I say why say ono the sauce o the say oh say o yes ya be ma ne behu nti o yes ya no say ni so say ni so atare ni so nkasa to say straight to the point after for my mind shira what did you but no cross no work can do what no nti no kwasem ni say aware aye ware atamu wom yo aware aye ware inshira wom yo aware aye ware enomi wom aware aye ware ayaresa wom aware aye ware apomudin ewom nti se oyire insano awa wodi ye aduane ema wukunu ne won ma edi no na sa wodi be too sure wa wodi sunsum yare ye ema ho na wodi ma be edi ma wo ne se busuane nyina ka be ma ne de na sede se ye bo Adam na Adam ye hu yan se adwuma nti Satan ba na obebi so oba na asem na Adam oni ho ane ye bo Eve no so Eve no ni ma ni Adam na wotu ase ya nti se wo ye be ma na sa wo fie na sa won sabe ye dende a won ba be ya akrofo empo hokwo bi be so ko be wia o ka mu ro be wia so hokwo enwe o ka mu a ka mu be bon ma kraman o kraman abahwe akọ because kraman no kra ye kom de no so ahwefo ma be hira wonyi color party e chemu share color party na chese kom ndi fiofo ama kraman no kra kom de nke ni ba di fiofo di dia na bi ka ma kraman ye bi sa enti mema na mo sachi ede no munja sa ina be me bi so ho a be shi oba papa onya kronfo tuisho no ni bi ya tete no ye di su ne ban papa tete no bi su ye di Kristo mu tete na de atete no obetimi ni be ma na tena se mi wura nan sei usika odi ma ye enso ye ana se sisi a no dwom ayeden ntaye na odi ma ye tum na oba sa no be ka no na oba na hunu se be ma no wobi be ma no wobi be ma no wobi na onye den onye na sede owobi pa anytime to issue no ebe because oni bia to issue no kwa ebe ye free onya entime mpeke ebe peke tissue afọ ana handkerchief tissue
na na bi no ko to hanky tissue and I say biscuit rubber aye biscuit ebe pick baller yo ebi nim na mmemme bi wo ho a bembe bi so wo ho a eno so san krofo me teacher ma wo oni bi na oba na bi ebo no ho moden na koyo be fa so aka oba na koma ato ne yam ekoyo be fa so ye mewura ye baby ye medofo se menyawo ye mehima se nya wanka fufu ebe na no mini nkola mpo nya bi adi wo sa ba masaro wo benyina che efise o mama oba no kura ne aye bulu obenye no kura ye adwuma na ma no se mi kuru no onya bi mame o no be kama koma eden ato me yam ne mpo no for sex wise in bed no ono ase ne obesu akọ ne yere ho de se akrokro bi ode mema oba no oba ne be do no ni munyansa pa na make yi eni ntam Adom TV dem teacher mama eni ntam ye chechere nti na be bi so ha topics so I don't just pick the topic yeah the Holy Spirit ministers. Exactly. Aye. Holy Spirit yes salute you. Aye. What you must say. Na be bi onu akasa no. Onu onya bio. Oni bi. Me pese me bobo tribe bi din ka me bobo. Pacho. Aye. Onu onya bio. Color party ntime. Color party me bobo. Because you see blue na yes. Ntime bobo ansa. Me bobo. Ya cover next week no abobo. I'm fascinated. Be bi wo ho a. Onu oni bio. Na ni school kakra wa kone ne bro 14 no tembia no kunkum. Wa kunkum. They are be careful yeah. Na wa no kuntan. Nti onu a ne makra be no a. Wa school fees kwala school fees wuntumi ntia. Library wuntumi ntia. Water be wuntumi ntia. Nti tembia no be ma bo say fi otim no. Onu mo atimi na aya aka because of libel and water bill. No ni omo twa so. Onu omo twa so. Obeba fom no. Eto berima te se character ya wo ken. Se wo ye wo ba na wo kun ni berima bi o wo sa asu ya. Ansa na maba eye prof. Wan sho benye BP. Obenye BP. Bema na koma ya den. Na koma ya den. Na ya homaso. Onu so oni bi. Onu so oni bi. Wo fa hienyi stubborn proud. Ja, onu so oni bi. Tembia waye kunkon. Waye kunkon. Sofo. Ma kire ye nsem mu awie. Na baby odi si ye. Wo ye berima na wo sa asu no. One, bia na enioma bi nti sika okotoko mu hyedanye. Two, usuban enso so obuo ni usuban mu nipa. Three, wo ya homaso. Sa wo ya wo ba na wo kunu ene sa berima se minta ama ne yiri adane too sure. Adane too sure. Ena minta so atiatia na ehunahuna odi gu ne yiri no so. Enti no wo ba address ne say. Sana be ka no. Manya minsia question na mu edu. But they be am cast nyamisa ya hwefo nyina. They be am cast bi say oba etre ne bema. Na bema nso wo tre. Bema tre enyi yankopon. Yo. Enti no yehwe eye Nebukadnezar. No na koma eden pa. Nanso onyame ekire ni nyansa. Yo. Enti se oye oba na unfortunate for you. Fortunately unfortunately. Se ukosia bema bi saa. Bema bi saa ne de mpai bona tete no. Yakọ ni wura ne nchen. Nye wotumi no chen wo no. On na so ko ne nchen. You know mostly say what kasa asemi Nto Nipa taken from the angle say da ben da. But adie biara say nyankopon na de sa nipa na ma wo dia. Onu nyame no obefa so assettle sa situation. Yeah. Enti say ehia bema bi sa na opesa wo de amodene ni odene eya Emfa. Enti say sie ya kirewa what started nani too sure yi. Papa me komode no. Kirewa too sure yi. Kirewa too sure yi. Kirewa otesa adeda. Oh. Yes. So far then I say. Me ka asem bi say. Me ba. So. Afefo yes ati yi. Emfa Nto Nipa so ayi. Ye hu se kirewa ate sa wo. Ma wo tie me ate. Suban ya ade bi a. It is only situations that bring the real you out. Situations. One typical example, your power.
obinya tumi ama obinya tumi a e bi odeda for officer we brem etebia onya tumi obi nka na asem bi no wahwire agina etebia me ka asem bi say there is nothing like a poor humble man there is nothing like a poor humble man no mo chere na engine suban ni gida obeye yie ni yankopon sira na ahona be the real person so situations bring the real you out so Mebo, are you trying to tell me that the only option you can take is stealing from your husband? What are your kids going to learn? Omano, a general besua. Oh, so for one hitting nail no on the head. Now when him, oh, we are so no man bass more again. I got to take one who gets up papa bana. It's a chrono and what's what I say? It is the woman, and then I want to ba, I want to ba. Udanedi. When you are pushed to the corner, what is in you? That's what comes out. Nto Nipa say. Whatever you are not, you cannot be it. Onipa yede, ya dey refer say no tie na boy yen. E na no tie na particles wom. Eti particles no ho kyerewa, e na particles ni twitwi. So say ababo ne tie no. Enti the real so 5. Me reason me guess dey na buche say mo ye too much. One wo so scenario now dey aba. Eti the real you no. Tembia ube co situation be mono, it can be either happiness or sadness. Anytime you find yourself in that situation, the real you come out. Yeah. Enti cherewa e yesubia e wonu na e say na oya comfortable a certain thing no ama. As the one started say e chere no. After not the real you, not options the bonus started kaza chere. We are. But him mas cherewa na asem no. Se me wi enfi na me kai ni ya. Ahyase no Natural want to say, and then I make that is it. Who said? I shall send the natural one your crom for and enough for crown and a breno. A year be a now or be on your be man and ban. But now I want you not send your Jojo near cost of the draw, or be sending Priska was minibi, or be sending scores minibi into that crow. Oh, see, your moon demo. No, go to sky. No, who says Cabisha bear? I don't offer. And no, sir. Nyame kuna de bia mbisa discuss so ni bi sa enti no ho ba ba papa ni se ka hye na se chewa no onya kromfo na pesa me cheche mo chatofo ne ikunu no ne su ne ban na situation on ne yere no fom no ne ma no na ama aba na too sure but send the top can obo na too sure no wonu mu dada but chewa de life it gives you option but you make the decision you throw the shot enti Emfa ne say chewa na mwe chere wa anya kronfo se obi a wonye kronfo no ade da ho na wo fa na kuma yo feeling comfortable ma wuntu uso wi ade a eden ade wi eden apart from ni kun si kana wo fa is there no option that can feed the family exactly e ho na hia me no that is it onim ye twe homra ne nkoma ho ne nkobi sasa anya ye biada says on a resort to say oh we are now your person say so we couldn't know to feel what to say a quite from Ben so and I'll bet me afar a beboa family no then go first to bamboni be aha and see a tree when you basis your mam come baby na ye meto ayo come twetwe no Adom for your mamu nyina akwa ba ediba Emfa wani Nto Nipa so chatroom ha ewie yi na enkomo no se na ye kono susu se ya hwefo ahwe nada obi afam dodo na afamu adesuade na me di dwaketo yi na maba na ya behwe se enti no kirewa obekoso awia for the rest of her life wana ana kwan foforo bi wo kwa kirewa betimi afaso na ode asort sa situation out enti me nko ba bia na say me Facebook no me social media ho no eti me na me main kan che me family members omo wo so ye Facebook social media omo na me enti me main kan Priscilla ye hu adwuma mama Garnica syrup eye edro papa eboa emma free se abofre abayiwa siso na wadu ni mpani mfie so se wabu ni sa ede kwa akosi se obenyini na efe bedu ba bia wonsa bom so betwa and within that space no Garnica eye dro eboa siesie wo oba no se wo ye akwada teenager ebebunu ede ko eye
ada mfifi de company fees ni nyina no ganike eboa eye ho adwuma siesie hormones no especially so misplaced hormones ehye ni nyina fe esiesie de ma nti organic syrup ni bi na eto eno no ko pharmacy shop bi emu ana be bia eton ro bia obenya bi ato New East Chinese Hospital so eboa ehwe edompe emu ayedan apone edompe afichiriye edompe emu no ebu pei se wachiri bremu wachiri kase wusisi ukotodwe jese ni nyina wunya eye New East Chinese Hospital for enchire ene wan yare hwe ni bia ho ebeto sede sene fata reflow pad and baby diapers so and also reflow pad na wo ma emba no a won so busumi bia obu wonsa no rade enhyehyɛ yemu no obu wonsa no na wo mu ahodo mienu wo won a wo bu wonsa heavy flowers no wo ho ene won a wo ye light ones no so wo ho enti wonya eye reflow pad beboa na siesie wo long wings so enti wings no ema o sa comfortability no na watimi e di ayeden na wo de abo bra in the course of the day and in the course of that month no na asisi and I sense wo baby diapers na 100% cotton sana reflow pad no so 100% cotton and my rashes and my won kekawo and my mofra no trumo kokko ana tomatoes bi agugu won enti no nya bi na de siesie mofra no eboa ema ofichiko ene wo ba no ho asiesie no eye jojo e de ema enti ukodwa maso a na wape bi ato e de asiesie wo oh prisi jina na ado ate prisi oye tatahwe ma wana na ekasa na edi twa ye ho no eye wo ana eye enti yenkoma ho ma be pa chow ekwan bi ani ho a kirewa obetimi afa so da bia me producer Priscilla kan o se kirewa mami ontimi nwia for the rest of her life and is there no other solution bi wo ha obetimi afa so ana ekwan bebere wo ho na ma Awurade fam so nhyirem wo ha aye hwe me brada bia brada homache 4:30 to 5:30 wo fidie kase so na ne question me say mama kwie say oba bia umpo enye wo kunu nko asika na wo wia na wo kodwomo tonto so pie bi ka ho wo kodwomo to aba wo pie bi ka ho me kire krono nketenkete wo de mroye na ade ba wo fie wo ba obi di bi biara emfa nhyira emre wo fie nti kirewa sania osi wia ne kunu no ono ankasa ede nnome ahoma na ede chichile ono ne mahwe se owia de nso makola ne te ho se gina ho ne se bia na papa ye de eba nti we kire se kirewa na kasa krono mukura no oye himba wasanso de ne ba esi ni nanso edi ade edi ade na ne kwasem e ho ne se wo ye batan na se wo wie wo kunu be ma no ne nsa ye de se ne ye kan muni be ma na ntena ho na etini se ye be kwa Awurade anim Bible say ohina koma da nsem se sutene baby open no Proverbs chapter 20 verse 1 nti no wo de kwa Awurade anim ye be ma bi o so de kwa Awurade anim wi a o so ma ne farefo bi ye den ebem ne farefo ebem wi a na fe waka cha ne se ende boye dwotire nti ye be ka chire wo kunu se on bo chire wo dwotire on page me bi mfa ma no ye de no nye na me hye chire wo kunu so a obo chire wo dwotire so wi a enya de a obeyi top money e de aka ho because wo bo ba ne dwotire wi a o se nya ade mu bedi no so ana week no ana month wo yi ye den eto wa yesa dwotire kro na ye wo de aba oba no eno na obedi mi so a ne so be ye den e be hye enokre imom ye betu chire wo fo se tu sure no onjai if you said insana de tu sure no no aso de aduane ono aso de dware ne ma nti ma yare me din kaka se e ma yare ne no me ento wonsem ye ko wura bosumeto so du mu ye nsem num nya du no de shimoje ne mu ye ka cha Kristo se ya ba mu o ma ne ngosra eye nhira eye mpejaye na ne nsem hyema nipa ye odefo no ento ye nsem no ma ye sika no ma ya wo no hia wo
na saa time na koma hyehyɛ onya boafo ɔso Nyankopɔn embie boafo mfambre no no kwasɛm ne sɛ okay maybe difficult no kwasɛm ne sɛ mema bi nsa yɛ den ampa o anu na be kan ma watwa so mema bi nsa yɛ den me no kwasɛ sɛ a marriage counselor of course mema bi nsa yɛ den mema bi enche bi oba bi a wawo bosom miensa na wo hwe oba no oba kwa nim so yare owo ye oba o doctor gynecologist baby ko wo ye no o ma na mo se onko na be ma nya de o di 1 month to hospital nti nurses na gigi bibi di ede ma no dem se je obi che so mama nhira ko no oba ye wadoye na o de bowura na aya ahomte aya ahomte be ma no wo sika wakofo oba afoforo nyame bebi sa wo no na ememme bi wo ho a omo pe kwantenten nti omo hwe wo yere nom hwe wo ba be ma biara mutie mu ye wura nom ye ti ye bu hwempanifo asofo mpanifo aso mpanifo e friend say elders ne ho a yes sramo ye pamochawo ye sada ye nsayem hwe se wo yere akoma beto ne yem wo ne ntamo skasem ho so woni bia e bia kane no na wo yi adwuma nti na wo yi woni bia makaka binsem ne hunahuna ene jacha ye bubom wo fie no emfa akasakasa ma brafom na meme bi nsa ye din o wo ska do kwa no nsa o wo ska have bet o do ko two bets muntai obi so wo ska o do ko fie no de amane na yo fa school fees no ne ba school fees kra no fia ye dasin kontompo ene fie o tim no na yiri fie emu awere ho we kala party Yesu mo se ne ye discussion etifa ni kan keke yes no so na adesuade ankese ewo mu na ye mama nhira waka asem ni nyina edoso bebreba waka ni nyina abono tofa e de abono tofa obi wo ho a onyi sika ne wo fie be ma bi wo ho de bekwa abontene be ma bi wo ho be hwe oba afofo na komo de yase party ase so for brem na ma san start a wonya be nkan amen some philosophy baby ama and now you see problems are what we are seeing na egu nipa so no nipa na ne fama ye ho because o hwe onyankopon abode mu a obo nipa woni su ene ne seso nipa bi onyankopon bo no enti onipa biara ewo onyankopon animonyam ye hwe Lucifer onyankopon bo Lucifer se uncover n'animonyam. Lucifer was supposed to protect and cover the glory of God. But yen there we were created to manifest the glory of God. Wow. You see, entino onipa bia was as bia no. Anamu bia wu to bia no. E was se wo bi sane wo bo won ansa no to sa anamo no. Onyankopon no ye kura ya Christopher ya se kwato ya. Onyankopon e ma obema kwata. There be anywhere you find yourself, there is no peace. There is no God. Wow. Yes. Where there is no peace, there is no God. So for what be? It's your problem now. You're generating. And let us not look at the shallow part of it. We should go deep and fix the root of the problem. Because this thing akoso because yena no ye de ahoden ye nim die ene ye nyansa ne tu anamon no akoso fo bo be se bompa ye mame no hwie nwu agu no so sister mo fa nko chinkoso ya because mo sa anwa no yes say anwa no me pa tomo pa ne anwa ne de be chi atomo na anwa no so ntinko ne so be papai na de so na fi abetiri so ma anwa ye de gu so anim die anim no eyensem hunu sebe na yeni nyina ibi angwa bi wo ha papa no menka anwa no me pa say entiase okay entiase nim no you see today people are running for the oil, the anointing, but the anointing must come with a level of understanding. Of course. Mekadebia said the amount of truth you know determines the amount of freedom you've got. It's yesu dini kwa ya money keke. Yeah. Obebo mebo, but obebo hwinsi.
What you say? E nim dia wo na kire edin no so eja idea kire. No correct. You see, it's your problem na ye wo no. Eye sabin kire bia ye nya ye. It's the mechanic say with kirewa esuban no. I was say kirewa pa adwuma bi ye. Because ye ka say be ma nsa ye apostle no. Be ma no enye na dwen say obema osika ma de ye adwuma. Ena nipa wo hoyi Nyankopon em say emma was so many advantages. Obaka so be bibia a simple or opportunity to do it more than men. Say bia no here. So the people say support no say free be man in China ma e betumi free be bia aba. Baby Emfa and na kobo dwaman yo. And no problem no. Okay. We always think that compromising is what will bring our needs. And Nyankopon e tonsuo. Nyankopon e na ma ravens ko fili nipa. Entina che kire why tentene ne bebira asofo e kan nyina ne se ja kro no ne bo tu sure no obetimi aye bibi ene ba bia mo an be fi be ba de enye se bia awonyame nsam ampa 5 what 5 adofo ye tue ho ne abasese ye ba pe ye beto aso ne aborontofa na ya sere kwan na nyame ya adoma ochina ene ne kwase da me elder ba ko ne yire dickness Elder Ferry. Ochina na yesi elder. Ene na yire mama Mary. Wow. Obema wu ye na watwe so na bema no so. Efree. Church of Pentecost. Tema community 4 district. Ene tema area ni nyina. Echina ene ye wufusom. Ama okunu ni oyiri. Omo nyina so Pentecost wa. Enti no momra meboa ye na ye nkojam. Ye papa ene ye maame. Watama community 4 nyame onhira se wo ba ye fi ho a ye fi asore dan ho a ye be kwa akotena se e wo vera ono so community 4 wa Z road ho mo amonim tema yie no community 4 vera vako first name vako club juniors club and a friend vera nti ho ne be koye yi nyame ya no machina e be hia na yakọ akọ ye kan say yakujam no ene ye ma not ye twa ye ho ne aba che not ye dot ye ti no ye twa ho ne aba ye ba ye beto a ye komo twetwe no enko bebia adofo me mamu nyina akwa aba na mbom no wonim me social media family no mo fa nche me e break akra ni mintimi ni mo twetwe nkomo but ende no yaba ya be intino na me kan se wunya nko ba bia na wo so nko ade a bomodi afa message ne bra na menje na menkenkan emfa maw mama mame wana na kasa ya na men na me kasa o na o kasa wo ende to aso na body na do number no o ye program na nyina factor ship na ya ba ma hono no so aye ne sa pepe okay amen intino de be ka cheche wa ne se me bo nti wa also obetimi adidwa obetimi aye adwuma bi fofura ka ho na onyi ne ho fi kro no bonim okay ha na onhwe urade ne urade enyim wa ma no because urade ne yemwa urade betimi ne mu afi different baby awani na aba into onhwe urade enyim na urade enyi emwa ema no somebody be na pese urade de boa me no baby amani nda no na urade wa ma wo na firi ho aba na me soma ye mwa ama foforo amen wo Yesu di amen enti no obi a wotie me bia e bia wokun ekere wa kunu but metufu efutu ametu ne se bompaye ne sere urade no ma onyimdi abetu ne sa be ma na tena na wonya sa animdi na abrabo ne besi wiye me yep all night and enumere e wo tetegu Roman Asoridan no opposite Roman Asoridan opposite eye operation do or die then enumere the empire bedwa e be start 9 number ni is 0244 888 905 0244 888 905 and that's 053 480 4118 053 480 4118 baby I will be am to me safrel yare den na akere so yesuban bi sei na ede dis anime we nyina ye to safrel se bomode ne bra na ye mfam paibo anu de ne nkyerkyere ene nkom se die emfa nsesa ye emra wa brabo onya me hyirawo amen o number
number aha person friend me and yeah person friend we be topic kura ye twetwe komoni adi 0244 888 905 0244 888 905 o friend number na me personal number befa na me wedding komo onya shira o yakopon shira won so ma amekwa ye won me football so won so ye dwufo mema no so bi wi amoyere pes ba bi ni papa bi mema na wi no shirwa de ne kura mpo de ye ntetea we na sono ewi ni bi yosono ai omumu edu ono so mema kro no so nyansa wo ho ema kro no mako na nyansa wo ho ema na me say bible we are weaker vessels no ema kro no bebre no ye nkwase kro no eye kro no nkete too sure no nkete na mema kro no ne de ono tetawa wo fie adwuma ba na ode wo bag na okowura bia ya na start say na ma so ta adwonso ntentem nto teno okosho no ono ne mema de ne ye too sure de bi omo de ne 10 obie not inside there ashem be maybe omu ye wi na be maybe o ti sa no wo be wu ntem na adwen such no oba nkobre Genesis chapter 2 verse 15 Bible says Adam dress it and keep it nti say oba no aye the other way round no oba no akodress aba no keep the photo wo so ba no be ye dey wo no be wi a nti mu tie me na me pe say afoto awrade enam so de ma won say wo ye bema no person would not brane said them and who nye juma maybe oyere oba wo ye ba time na wo pese wa pom den wa brabo awurade nhiregu so a nya hobrase eni die fama wukunu me wie wukunu se wo kana so ntie a e bia na wie ekro na yesu mara e woni moja e sa ye wo moja mu ai ya ekro no na enye ye so na dako ene we nya mpaibo yesu ne ba ya o se ye chi ne dwom wo ye chi ne dwom ne ya ennempo ne ma sesa kan takwa ni gom wo chi wa bo naked no we ja wo bro naked na we mesafu ye tuni na dreko se des samba hobi wa odofo ni mo mensa abra ye paibo makati he mango lie na awurade ama ye team ebra eba Adom TV na wo so tie mi wato bia no sunsun sam na ema nipa brabo ekwa animu awurade de ahaban no ode adom ye nti o se yendi nefa bi sunsa yare tie de bia ye nsam na ani nku a ema wo asunsun no nyoma hawo no enti awurade nhira na onye okese na awurade nhira ye maame ekua echima eye kala party hwe ye wigi Kala party Olaba wo ai nakopon ya kwa echira ye nyina be hie mo Legon Botanical Gardens Adom FM family Kala party afi 2023 die aye de bremu na ni nyina nkemfo ano na me da me mpanimfo nso am no mo TV hase me general manager Abdullahi Awudu Abu me hu na ache ezo so hu ye sanso na me chia Mrs Abdullahi Awudu ena ama Sarah Awudu boss abu na yire no oye cute woman hey ojina na naso na me chia grandma Elizabeth Christian mama I hope there was one hu ye na me chia PK na me chia Kobieshen na me chia Unisfoli na me chia obi am ne ye adwuma including the producer director Priscilla Eresi Anaman nyame onhyiraw na me camera crew ni nyina sound of 4 light of 4 MCR 4 set 4 mu nyina me mamu have a lovely weekend Onyankopon until nanim kyerɛ yɛn empo wɔ bra yɛ kɔ na wɔtwe yɛ wieye onyi yɛn free wɔ how bia mu na ɔma ne nsa nifa na ɛkɔ akundi kunim no ento yeso ewo Yesu Kristo dim nti makra mo onua ba mo ma me akua genge shows gengelity gengelistic me ma me lovely weekend bye bye Found to Nipa so no ni penya found to Nipa so no ni penya yo